Bwana we, dunia kwa sasa hivi ina evolve kwa kasi kubwa sana. Juzi tu ulikuwa kutengeneza picha, cartoon, ulikuwa unatumia nguvu kubwa kuchora. Sasa hivi ni njia rahisi tu unatumia na unapata cartoon zako. Kwa mfano sasa hivi nilikuwa natengeneza hapa bango fulani hivi kwa bana hapa kwenye kompyuta. Lakini kuna cartoon ambazo inabidi nizitafute niziweke hapa. Zamani nilikuwa nachora kwa kutumia nguvu zangu, uwezo wangu, lakini sasa hivi naandika tu, naingia chat GPT, naandika kitu ambacho nataka, inaniletea katuni ambayo nataka kulingana na jinsi ninavyotaka, inaniletea vizuri kabisa, kwa hiyo situmii tena nguvu. Sasa hivi hata kama unaandika kitabu, ndugu yangu, ni muda wa kuandika kitabu sasa hivi. Picha ambazo unatumia kwenye kitabu, unaweza kutumia picha aina kama za katuni, ukaandika kitabu chako cha story ukauza. Watu wakanunua kitabu chako kupitia chat GPT na program nyingine za AI ambazo unaweza kutumia. Dunia imerahisika. Fanya kazi, tengeneza kakitu, dunia imerahisika sana. Fanya jambo kupitia hizi application ambazo ni za akili mnembe au artificial intelligence applications. Zinasaidia sana ndugu zangu.